Mitolon do Rumi Amial， 祈祷每一天。Uijer aku ku tabang a kawas， 上主是我的力量。Salikaka mapulung， 平安。Malazai kita a milayap do suar nu kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Isaya tusa kusapau atsefang sakatusa a tusir suarsa o paoripai a tapang aku ku kawas mitier kaku I cingraan awa ai ku talau aku uicer aku ku tapang o sakaciicer aku cingra o paoripai a tapang aku cingra saan以赛亚书第12章第2节说：上帝是我的救主，我要信赖他，我不惧怕。上主是我的力量，是我的能力，他是我的救主。Sarikakaau, miriba kita tu falohai a mihzaan. Nikaurira, awa ai ku fana ita, o mamalitemo kumaan atlemak I ikurai a rumial. Orasaka, dengan mitier tu kawas ta ciicer kita. Ciri hatai ku faluja ita, amishi ayau do masa maamanai atlemak I urib. 我们迎接新的一年，但我们无法得知未来会遭遇到什么事情，所以唯有信靠上帝，使我们有力量，也有平安，去面对生活中一切的事物。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau, mikerit kisu to rakat aku itini yakar.To sakatsaaw ka silay ko urip ako a jiraraw ko lemak. Uicer ako kiso saka. Pakaliyas kako to masa maamaanay a tatiihay a lemak a jirihalay ko urip. 主啊，你指引我人生的方向，使我不至于迷失而陷入罪中。你是我的力量，使我能够脱离各样的凶恶，生命得着平安。Pakani I tatamaanay a ngangan nutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer nu kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。